سلام الله يا بلادي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. O hamdi pripadinala samo i vozvišime Allaheske Azza wa Jal, oko akova so stvoringeo meriba hem o dživdi pa da bi iskušine amen koji pošukar amendarka postapinol hem koji pošukar bukjaka kerel. O hamdi pripadini vozvišime Allaheske tebareke wa ta'ala, oko akova so na zavisini nikastar asari na amen zavisine o lestar. Nekolo salavatem o selamu upravo najšukar hem najmanglu insani, amaro praktično primjeri učiteli, paluno Allaheskoro peygamberi Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, oko akova so verno dostavingao risale hem predupredingamen hem opomeningamen baši o divekeda i phuv pire najsilno potreseja katresinel, divekeda svakova jek dovo gende taridar piro plodika fardel, divekeda svakova jek doilka taridar pire maksameka zanemarinel, divekeda kadike etikne maksameskero balasarka parnon taridar, divekeda kadike manushen sar mateka piren atoven negoli i kazna je Allaheskira Azza wa Jal žestoko kovol. Podsjetinjamen amarovo zvišimo gospodari tebareke wa ta'ala, ko Kur'ani vakirindoj otu menkola soverunena daran taro Allaha Azza wa Jal čačutnika ne daraja, hem mameren nisar javerčane osven sar muslimanija. Hem vakire Allahi subhanahu wa ta'ala otu menkola soverunena daran taro Allaha Azza wa Jal hem vakiren samo očačipa. O Allahi ka podobrine od delija tumare hem kao prostine od günahija tumare, a koji ka pokorini pes Allaheske moleskere pejgambereske pa of čačipnaske uspenja. Hem čačipnaske najistinito hem najšukar portano govore Allaheskoro subhanahu wa ta'ala, a najšukar uputatan i uputa e pejgambereskiri sallallahu alaihi wa sallam, hem čačipnaske najbila če bukjateno neveći vde bukjako islami, svakova jek nevići vdi butiko islami tano bid'at novotarja, svakova novotarja lengari ki zabluda, svako zabluda ki jak e džehennemeskiri. Sajdi me prajlalen džibdinaja kojek vakti keda vakertu ke svakova jek manuš žalini pes kao imani oleskoro oslabingja. Butaro manuša šajte šuna avdive sarvakerena osetinaja disao paripa kokolin kova su namukjela amen te osetina olezeti imaneskoro. Vakereno prajla wallahi keda primingjam o islami sijamsine but zorale imanea. Wallahi porano keda kadesini pesine te propuština namazi osetinaja sine tuga kovilo. Othan na stari sine amen sađiket na nete klajnina o propuštimo. Ali akana wallahi na kena namazija, ali na osetinaja nisavi gajla nise kiracija baši odova. Vakereno prajla wallahi porano amari čip sine vlažno taro spomni baj Allahe subhanahu wa ta'ala.
često puti džanajasine kada primingjamo islami, često puti izgovori najasine Rabbi kfirli hamni, o devla mirea, oprostin mire grevija hem smiluin tut mange, ali akana jam te gibetina, rekla kazala te kera, iftira te čiva, olafia tarokan, kokan te lengara. Wallahi porano, vakereno prajla, arakajasine amaro pogledi taro harami, a kana naštite kontrolirina amen. Porano kada kakerasine disao grevo, sigarajasine ku istikfar, rovajasine amare grevonge, kerajasine teuba, a kana hovavija min inada, kajo Allahi azza wa jeltano gafurun rahim. Abdiveka shuneo pralsar vakeri, wallahi, porano naštisine te na kel odive, a te na lav o Kur'ani ko vas. Na staralaman sine osojbe i rat, sađiket na nete čitinaf, deš stranice taro Kur'ani, ili makar panč stranice taro Kur'ani, a kana bistergum keda paulo puti o Kur'ani pravgum. Kašune avdivesar pral muslimani žalini pestuke hem vakeri, wallahi porano karaduinaman sine, ako alodisa o daija, džavasine hem vozinavasine po dujšel kilometrija, te šunavjek dersi jek nasihati, ali akana osetinavasar sao daije počminge te ovenmange banalna hem dosadna. Pučela akava pral sui buti mansar, so angjaman ko akava hali, ko so aludirini akava mirostajnje. Wallahi, akava na ne ništo osven slabu imani. Vakiro peygamberi sallallahu alaihi wasallam kojeg hadis kova so zabeležingali ima muslim taro Nu'man radijallahu an, kova kavakiri kaj šunge peygamberi sallallahu alaihi wasallam sarva kirgera, ela inne fil džesedi mudgaten, idha salihal džesedu kulluhu, wa idha fesedal džesedu kulluhu, ela vahije kalb. Zarem na nemanu šeske ko telo je kotor mas, so ako oftano čisto hem šukar, saja vertano čisto hem šukar. A ako oftano bilačo hem melalo, saja vertano bilačo hem melalo. Pa zar na nelju odova o kalbi. Odoleske ahil kerim arak tu taro günahija. Pazin tiro kalbi, džankaj kedi got o manuška preterini ko haramija, ka našavi pirilač. A kad odovaka desinipes o kalbi ka učario letmina, ka počminite kajlol, a palo odova avola o leskoro zapečativa. O Allahi subhanahu wa ta'ala vakeri, khatam Allahu ala kulubihim, wa ala sam'ihim, wa ala absarihim gishawah, wa lahum azabun azim. O Allahi zapečatinga o kalbi o lengere, hem o sluh o lengoro, anglal o lengere jaka, perda čiga, olen ađikeri, olen azabi baro. Odoleske ahil kerim, ma dozvolin tiro kalbi, ko tiro kolin to samo jek obično pumpa, koja pumpini tiro rat. Wallahi kada kol i sjalica, oj više naštite svetini. Ako pobaro vreme i pareja hem i vlaga, a veno upravo gledalo, sode sini pes oleja, počminite kajlol, soske našavga pirosjaj, soske pelo osjaj oleskoro. Odoleske ahil kerim, ma dozvolin agjahar te perel osjaj taro tiro imani. Ma dozvolin te aveko popharo hali, keda o harami so kereole kao voltiro sekojdnevje. Penulo peygamberi sallallahu alaihi wasallam, inna Allahe la yanzuru ila ajsamikum, wa la ila suverikum, walakin yanzuru ila kulubikum wa amalikum. Čačeo Allahi nadikala ko tumare trupija, niko tumare sifatija, nego li dikjalo Allahi ko tumare kalbija, hem ko tumare delija. E Allaheske tano bitno savo kalbi piraveja kokolin, a na save muskulija i situt, nipak savi frizura piraveja. Butaro manuša šužakerena piro avrunipa, a mukena rumimo piro andrunipa.
Ahil Kerim, ma dozvoli nikad te omalovažine ogrevo, makar sitno te volko tireja kja. Soske baš upravo odola grevija, so kergjan olen, so kereja olen, angetut ko akava hali. Ko odova momenti keda tiro kalbi peloko gafleti, hem počmingjan te istrajne ko grevija. Vakerindoj, ajde bre na kavanane ništo. Ajde jek tikno grevo kergum. Tudi kjale tikno anglal tireja kja. Počmingjan te muke namazi. Pa pandajek namazi. Pa durilan taro čitibe o Kur'ani, taro spomnibe Allahe subhanahu wa ta'ala, pelan kja kja imansko kriza hem propadingjan. Vakiro peygamberi sallallahu alaihi wa sallam, Iyakum wa muhakkerati dhunubi fa innahunna yajtemi'an. Vakiro peygamberi sallallahu alaihi wa sallam, daran taro odovate podceninen otikne grevja, soske ola umnožinen apes, sadžiket nanete propadinen potpuno. Podcenin ogrevja, ahel kerim, ma podcenin ogrevja, ma vaker niket, ajde ako vas okergum na ne ništo seriozno. Ibn Mes'ud radijallahu tabinenge. Hem vakere tabinenge, tu men kerena disave hamja so anglal tumareja kjatane butikne. Wallahi isto adala haramja, adala grevja, amen ko vakte pejgambereske sallallahu alaihi wasallam smrtna grevja. Pamtim pandek puti. Na disave gunahja so anglal tumareja kjatane butikne. Ista adala gunahja, amen ko vakte pejgambereske ringem olen sar Dikken saro sahabja Resuleskere sallallahu alaihi wasallam arakena sine piro kalbi taro grevja. Soske džanena kajo grevja emanušeskere tane leskoro najbaro neprijateli. Našti omanušte istrajeni ko piro gafleti. Našti omanušte istrajeni ko grevja a te ovol ole zoralu imani. Kedi got o haramja ka bajron ka perl. Keda i goto haramija ka muke, o imani ka bajrol. A kao etano jasno sarinenge. Odole svajlani tekere, tano te ove svesno, baš i opasnost egrevongiri. Vakiro Allahi subhanahu wa ta'ala, thumma qaset kulubukum min ba'di dhalik, fahije kel hijarete wa šeddu qasva. A palo dovao kalbi o lengere, taro haramija o lengere, sar bar zorardile. Ili panda pozorale tarobar. Keda akava desinipes, tegani kedo haram ovola tuke malno. Tiro kalbina negirini ole, a tarjaver strana, tiri duša poslakuini ole. Tegani keda tiro vilo osetini šukari pa kerindoj od ova harami. Tegani o imani na puštini tiro kalbi, pa o kalbi počminite kajlol, pa astari rgja, sadžiket o Allahi nanete zapečatinel ole. Da bi sprečinaja akava vajlani te činavo haramja. Tekera buti ki terbija i duša, ko zgolemiba i svest e Allaheske subhanahu wa ta'ala, ko bajrariba hem zgolebiba u imani. Peygamberi sallallahu alaihi wa sallam često puti džanonas neki seđda tekerel dova Ja muqallibel kulubi thabbit kalbi ala dinik. O tu so prevrtineo kalbija ucvrstin miro kalbi kotiro dini. Dobro, tamam. Sar tirana amen odoja slast, odova gudlipa, kova osetinaja olesine ko purano vakti, keda primingjam u islami. Odoja smirenost, odova rahatluko, odova gudlipa kova so nabi zameninaja sine ole ništo nejako akava dunja luku. Sar so vakeri ibn Ethem, rahimehullah, koga biđanena sine o najbare krajla, sultanija, vezirja, so setini o mu'mini ko piro kolin, bi kalena sine pire mačija te rasparčinen amaro kolin da bi čorena amendar adava gudlipa so setinajale ko kalbi, subhanallah. Kova je tano odova gudlipa? Odova gudlipa je tano o gudlipa ima neskoro. Dobro, sova ilani tekera te bajrara o imani. Prvo, ahil kerim,
Gjan hem ov svesno, kaj si janë kja kaja dunja obično patniko hem misafiri. Odoleske ma ponashin tut sargibiniket nane temere, setin tut uvek ko hadis e pejgamberesko sallallahu alaihi wasallam. An Abdullah ibn Omer radiallahu anhuma kal, أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو أبر السبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرادك ومن حياتك لموتك. Prenesini pestar Abdullah ibn Omer radiallahu anhu kaj vakirga astargamano pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tar miroramo hem pengamange o Abdullah ponašin tutko akava dunjaluko sarjek obično garibi, sarjek obično jabanđija, sarjek tuginco, sarjek ili ponašin tutko akava dunjaluko sarjek obično patniko. Hem dodaini sine ko akava o Abdullah ibn Omer radiallahu anhu kada kavl i rat mao sigurno soka pravetireja kjahem ka dođakere o sabaj. A kada kušte o sabaj mao sigurno soka dođakere i rat. Le tar tiro sastipa tire nam boripnaske, taro životo tire meribaske. Subhanallah. Zarem šaj o manušte živini akale hadiseja, a te ponašini pes nemarno. Na Allahi. Koji halilo akava hadis, hem akava hadis dopringja, hem arakat hankole skoro kalbi, wallahi ovka sigari te popravini piro odnos Allahea subhanahu wa ta'ala. Ka sigari te kerel so pobud šukar bukja, svakova momenti karodol istikfar, svakova momenti karodol janela, kaj svakova jek momenti šajtaro leskoro udobno hem komfortno ker, to vel muklo ki temno hem šudri kabursko puf. Wallahi ništo na netare kaja dunjaja. Vakiro pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam ma dunja fil ahireti illa mithlu ma jeđa'alu ehadukum usbu'ahu fil jemmi fal jenzur bime jerđu. Ki sporedba je ahiretea i dunja tani sar opanikova a čola konaja kova nekoj tumendar čigalen komore pa neka dikel kobor pani a čulo konaja o leskere. Peygamberi sallallahu alaihi wa sallam vakerisine Allahumma la ajše illa ajšul ahire. O devla mireja, na ne čačutno dživdipa, osven od dživdipa e ahirete skoro. Peygamberi sallallahu alaihi wa sallam vakeri yetbe'ul mejte thalathetun ahluhu wa maluhu wa ameluhu fa jerđu ethnani wa jebka wahid. Jerđu ahluhu wa maluhu wa jebka ameluhu. Trim bukje ispratinena je mule džiko leskoro grobo. Leskiri familija, leskoro mali, hem leskere delija. Duj iranena pes a jek ačvolo leja. Irani pes leskoro barvalipa, irani pes leskiri familija, samo leskere delija. Wallahi keda akavaka hajlova, wallahi ka osetina sar poharica bajrola hem zorargola. Duj to buti koja vajlani te popravini hem te zgolemini amaru imani tano te arakaminge pral kova su tano bogobojazno hem imanlija. Vakero peygamberi sallallahu alaihi wa sallam الرجل على دين خالله فلينظر أحدكم من يخالل. O manuštano ko dini ki vera pire amaleske. Pa svako vajek tu mendar neka dikel kaseja družini pes. Ko vakte pejgambereske sallallahu alaihi wa sallam dživdini sine jek manuš Ukbe ibni Ebi Muid. Ukbe ibni Ebi Muid. A kava manuš sine neverniko. Ali uvek si neko društvo je pejgambereja sallallahu alaihi wa sallam. Uvek si neko međlisija ko halke pejgambereja sallallahu alaihi wa sallam. Ka vol si ne uzalo peygambere alaihi salam, hem ka šunosine o dersija, o nasihatije pejgambereskere sallallahu alaihi wa sallam. Jek periodi bud zbliži salilo je pejgambereja sallallahu alaihi wa sallam. So duri o kurejšije mislinge, aha, o Ukbe primingeo islami. Ali akva manuš Ukbe sine najšukar amal Ebu Džehleja.
Jek periodio Ebu Džehel i klistilo teđal te kerel tiđare, trgovija. Pa akva ukbe, panlapes bute pejgamberea sallallahu alaihi wasallam. Zamanga bute peygambere alaihi salam. Avala si nuzalo peygambere alaihi salam. Peygambere alaihi salam nu dingales ke te primini u islami. Ukbe ibn Ebi Muit penga ka priminav. O Muhammed ka priminav u islami. Deman pandaharica vreme. Kada ci dingape staro društve peygambere skoro jek taro divesa. Dikela duraldan taro rido hulela koji? Ebu Džehel. Prastana akala o Kurešije hem penena o Ebu Džehel tiro amalo ukbe primige u islami. Ulo muslimani. Gelotari strane Muhammedeskiri. Ako Ebu Džehel but holangja. Hem pengaloske zarem čače akava so šunava o ukbe. Mehem tu više amala nasjam. A akava ukbe but mangela sine Ebu Džehle. Sineleske najverno amal. But sine povorzimo Ebu Džehlea. But mangela sine Ebu Džehle, hemo Ebu Džehel but mangela sine ukbe. Ebu Džehel gelo kopiro ker, hem nekozom divesana kerga lafijem činavga svakova je kvrska, a kalemanušeja ukbe. Pa odva but pogodinga ko srce ukbe. Pa lupenga o Ebu Džehel, mi izvini naman, oprostin mange, eke me više na nete džavko halke ko društvo je Muhammedeskoro. Mena primingumu islami, samo džava sinem šunava sine, ali čačipnaski advasova kerio Muhammedano hako, hemea dvo setinavale komiro kolin, ali namangavate na šavaf amaro prijateljstvo. Keda šunga ako je Ebu Džehel penga, ako čačipnaski sijan miririk, togaš ubedin man kodova, pengasar, džajem čungar ko muj e Muhammede. Pa akva manuš gelo hem čungarga ko muj, ko mubarek muj, o moje peygambere skoro sallallahu alaihi wasallam. Ki bitka koja su avala odmah pala akava manuš ukbe merela. Po Allahi subhanahu wa ta'ala agehal lađakiriole so samo so merela ta podnosljivo mirizba kan o manušana štisine te ađikeren te randen pa te parunenle. Nego li samo frdingio uprale skoro trupo puv hem našavsalili svakova je tragatar akava manuš. Diken, akava manuš trebinjate vol muslimani, harica falingjaoleske te priminelu islamijem te spasini pestarijake džehenemeskiri. Ali sostine sebepi so akava manuš na spasisalilo tarijake džehenemeskiri. A o amal oleskoro. O vlijanije utjecaj oleskere amaleskoro. Pa sebepi akava penena o mufesirija objavisalo kuransko ajeti وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتِي لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خُذُولًا. Kodive, mislim pesko sunno dive, kodive ke da omanuška kacini pirenaja vakerindoj, teško mange, koga bi kerao mansine ko drumo je peygambere skoro sallallahu alaihi wasallam. Teško mange, koga nabi lavasine fulane sarmiro amal, oftano od ovakova socidingjaman, taro spomni ba e Allahe, otkako me od ova doznangjum, otkako od ova alomange, a o šeitani uvek ocedilo mukele manuše. Subhanallah. Diken so šajek amal te kerel tuke. Odoleske ahil kerim, pazin kasaja družineja tut. To amal vajljani to vol okova soka kerel gajla tuke. Kova ka naredini tuke o šukar, a kad si del tut, taro bilačo. Tiro amal vajljani to vol okova, ako grešingjan, te opomenini tut. Ako oslabingjan, te ojačini tut. Ako bistergjan, te podsjetini tut. To amal trebno to vol okova, so keda kadikeole, te setini tut, ko Allahi azza wa jal. So keda kadikekole skoro muj, te setini tut, ko ahireti, te setini tut, ko dženeti. Tiro amal vajlane to vol okova, so kole skoro društvo osetinea tut čajlo imanea. Oftano okova so mangela Allahe. Oftano okova so mangela poslaniko, a ov nanetaro okova so itano sledbeniko pire nefseskoro. Oftano okova
so tu olea i situmen yek zajedničko mangin, zajedno te astarantumen vas testar, hem zajedno te kuven ko dženneti. Ako i situ ti je kasavko amal, wallahi nikke tiro imani na ko slabini, tamam, ali oftano akate te pomožini tut te zoirari, hem te bajrari tiro imani, age harsoka poslovetuini tut. Trito butiko ja sovajlani te bajrari, hem te zgolemini tiro imani tano, ahil kerim, te razmisline baši o Kur'ani, te čitine o Kur'ani hajlojbaja, age haresoka razmisline bašo leskere pouke, ka čitine o aeti, hem ka raketu tutko od ova aeti, hem ka razmisne so šajti izlečne pouka Allahi subhanahu wa ta'ala te vakiri tuke odole aetea. Wallahi billahi tallahi, o Kur'ani ahil kerim, tano jek duhovno apoteka ko ti situt ilači baš i svakova jek nasvalipa. O Kur'ani, tano duhovno apoteka ko te Andriji situt ilači baš i svakova jek tiro nasvalipa, baš i svakova jek tiro namboripa. Vakiro Allah azza wa jal ko jektar pire Kur'anska etija, ja ejuhen nasu kad jaetkum mev'izetum mi rabbikum wa šifa'u lima fi sudur wa hudan wa rahmete lil mu'minin. O tumen manušalen, alo tumen gek poruka tar o gospodari tumaro, hem ilači baš i od ova sojtano ko kolin tumaro, hem uputa, hem rahmeti e mu'minengi. Wallahi, ko svakova jek životno paripa, neja kaj čare tuke na ne, kaj tuke izlas na ne, ki svakova jek muka ko te dikheja samo kalipa anglitute. O tetano o Kur'ani te osvetlini tirodrom. Ako čitingan soka bajrov tiro imani, nego duri o Kur'ani ka formirini tiri ličnost. Dikhe Resuli sallallahu alaihi wasallam, wallahi janona sino peygamberi alaihi salam, jeke ajeteja te klajnini celo rat kijamu lejl. In tu'adhibuhum fa innahum ibaduk, wa in tagfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ako kazningan olen, polajtane tire robija. Ako prostingan olenge, pa tu sijan čačipnaski advakova su sijan zoralo hem mudro. Vakiri Ubejdullah ibn Umair rahimehullah, pušlum e Aisha radijallahu anha, o tu i daje mu'minengiri, o tu i daje vakir mange disavi čunno butiso primetinjan ko poslaniko alihi selam, pa i Aisha radijallahu anha rovindoj vakirga. O Ubejdullah, jektaro rakja uštindilo o peygamberi alihi selam, hem pengja o Aisha, kad dozvolineli mange o ostatok tari rat, te kirav ibadeti mire gospodareski. Kad dozvolineli mange te osaminaman mire Allahea, o Aisha, kad dozvolineli mange te ovavki blizina e Allahea subhanahu. Pa i Aisha radijallahu anha vakirga. Ja Resulullah, wallahi but mangava ke da sijanki miri blizina, ali mangava hem ke da sijanki blizina e Allahea azza wa jal. Ušti ja Resulullah, robuin tire Allaheske azza wa jal. Pa penala Aisha uštindilo peygamberi alaih salam, lila abdezi hem počmigate klajnini. Vakiri i Aisha radijallahu anha odozom penalo poslaniko sallallahu alaihi wasallam rovola si neko kijam, so penala tar leskere asva to pisali li leskiri brada. Kada kaperal si neki seđda odozom rovola si no peygamberi sallallahu alaihi wasallam, so tar leskere asva sa pangjola sine i puf kote so perala si neki seđda. O tan kote so perala si neki seđda. Penalo peygamberi alaihi salam rungja but. Pa penala kada alo o Bilal ibn Rabah anglo sabaj, te rodul izini taro poslaniko alaihi salam te delo ezani, kada diklaje peygamberi alaihi salam sar rovola, žalingjaole pengja ja Resulullah, soske tu odozom roveja. Marov, o Allahi azza wa jel tire deređe vas dingja, o Allahi azza wa jel saa dva so kergano prostingja tire minata tire idna, haramja saj tuke oprostimo, tu si anko najuče deređe soske te rove ka naštetine tuke, ka nasvalove ja Resulullah. Marov, tu si an najmanglu insane Allaheske. Po peygamberi alaihi salam pengja, o Bilal,
pa zar navaljani li to zahvalno robi e Allaheske subhanahu wa ta'ala. O Bilal, wallahi erat hulilemange nesave ajetija. Hulilemange nesave ajetija teško okolemanu šeske tarmiru umeti, kova so ka čitini olen, a naka razmislini baš olenge. Pa o Bilal pušla kolajta na Allah ajetija, ja Rasulullah, po peygambera salama kerga, inne fi halki samavati wal ardi, واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Čače ko stvori be nebesakore me puvjakoro, hem ki promena erakjakiri hem ediveseskiri i si išaretija okolenge kola su i razumeja obdarime. Okola kola su spomninena e Allahe tergovindoj, bešindoj, pašlovindoj, kola su razmislinina baš o stvori be nebesakore me puvjakoro, kola su vakirna o Allah tu nas stvoringan akava zalunno, ov slavimo tu, hem ara kamentarijak e džehenemeski. Omer radijallahu an, kugjaki džamije pejgambereskiri alaihisselam, aluzalo peygambere alaihisselam, pa kerge selamu alaikum ja Resulullah. Po pejgamberan sam da alaikum selam ja Omer. Hem počmigete keren lafi. Omeri radijallahu an sine bud paše peygambere alaihisselam. Ko teko tarlengoro razgovor, Omeri radijallahu an dikla nekozom parne bala košeroje pejgambereske alaihisselam. A akava desini pes, nekozom masekja prette preselini o peygamberi sallallahu alaihi wasallam. Pa kada dikla Allah parne bala košeroje pejgambereske penge, ja Resulullah, purilan, ja Resulullah parnilan. Po pejgamberan sam penge, oja ja počmingum te parnovav. Me počmingum ne ali soj o sebe soj tano odova peygambere. O Allah hem ne şükür. Peygamber aleyhisselam vakirga ja Omer to javer osven i sura Hud. Subhanallah. Subhanallah. Kozum amen avdive čitinaja o Kur'ani. Kozum amen avdive hajlovaja o Kur'ani. Kozum amen avdive družinaja men e Kur'aneja. Wallahi o Kur'ani tano o Ebu Bekar radijallahu an nini namazi imami samo so ka vakirisne Allah ka počminisne terol. Samo so ka vakirisne Allahu ekber ka počminisne terol. Hem panda naka počminisne te citirini i fatiha već celo džemati počmininasne pali leste teroven. Omer radijallahu an koji sine Omeri radijallahu an amen džanaja so Omeri radijallahu an sine temperamentno manuš zoralo. Hem psihički, hem fizički manuškova su sine bud zoralo. Hem od ova sine karakteristično je Omereske radijallahu an. Ali baš akva Omeri radijallahu an. Keda jekfari klistilo sar imami. I klistilo sar imami. Čitindoje o Kur'ani. Esla koje kur'ansko ajeti. I kazna tire gospodareskiri. Sigurno kade sinipes. Od ovahem ništo nakašajte sprečiniola. I kazna tire gospodareskiri sigurno kade sinipes. Ništo nakašajte sprečiniola. Keda citiringja kava eti pelo Omeri radijallahu an. Palo dova jek masek nas radijallahu an te ušteltari postela. A kava aeti perargja je zorale Omere radijallahu an koja tako. Subhanallah. Džana sino sahabija koga je retluko ko zijareti Omere radijallahu an. Jek aeti perargja ki postela e zorale Omere radijallahu an. Soske opravgja pokolin e kur'aneske. Soske Omeri radijallahu an osetingja i slast imaneski soske ov hajlilo Kur'ani. Dikeno Osmani radijallahu an sovakeri. Wallahi, koga biovena sine amare kalbija čista, niket nabi čajlona sine taro Kur'ani. Koga biovena sine amare kalbija čista, niket nabi čajlona sine taro Kur'ani. E odovajtano problemi sajdime pajlalin. Odovajtano problemi su amare kalbija sarkatrani kalile. Pa nitu našti čitinaja o Kur'ani, a panda pohari te razmislina o leski. Ejub rahimehullah vakeri, Sejid ibn Džubeir rahimehullah, ki je prilika i klistilo sar imami ko namazi, pa ke da reslađi ko eti
وَاتَّقُوا يَوْمًا إِذَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ hem daran taro diveke da sari neki ranentu mene Allaheske biš puti citiringja akava kuransko eti hem našti gelo dajle sadžiket palo akava palo bišto puteva kjeri odozon počmnja terovol so o Sejid ibn Džumer one svestisalilo baš upravo sebepi tari dar keda kirani pes Allaheske subhanahu wa ta'ala. Ibrahim ibn Bešar rahimehullah kjeri sumsine ko namazi kojek safi so Ali ibn Ebi Fudail po imami čitingja o aeti pa keda kadi ke keda anglo cehennemeskiri jak sar açhav kerde kao ven a olakava keren o teško amenge dali šaj napalal tirana amen kod ova momenti ket šungja akava kuransko eti pelo hem presirengja. Odoleske sajdi me prajlalin. O imani rodela trudo, o imani rodela požrtvuvanost, o imani rodela te skrotine o mangina enefseskere, o imani rodela ambicija. Pa odoleske molinave Allahe subhanahu wa ta'ala te smilujni pes amenge, hem te oprostine amenge, hem te zojrari amaru imani, hem te čivolamen sarine zajedno ko dženneti, ko društvo je pejgambereja sallallahu alihi wasallam.